Good afternoon, everyone. Press is now saying, the working president of the colleague, Meghanchandra, the General Secretary, MD Amin, Amir, the General Secretary, the Deputy President of Biramba, now Altaf, the spokesperson, whom I have known, Nasi press meet Kauzari Basi, with Talai for the Wa, Maruinai, personal with the Havatari. Asiga Marila, clarification of Ma, isn't in the Kauzavani, we Nini who Mizida, I see Congress Tokpa, Congress Party to be Tokpa. Political parties in the press meet, Tokpa, Uba. The Masiana Sindupsan with Madumba, Karimata Leite, where I still am a Congress member, a Karimba party Matasu, joined the Uba Leite, a Chumagi, a party Manu, Havatara, parties of a family money, Himu Manumi. Madai I do the differences, Haraleva, Madai I do the grievances, Kara, and a quick party leaders in the Madu, I communicate to Germany, Aduga, Madu in a quick election, Mayas, I in a Pfizer post, Haibata, the Vice President Administration, the Chairman Research Department, the election of Marilla in the Simba, Media Committee Chairman, the quick COVID. Pandemic Marie Lena same subcommittee chairman I know higher postings in the I what has a lift of you Hydra and President Kh. Chain and we still have a party member, primary membership Tokpa I had never left Congress Party. I see Tokyo Madura I do the some miscommunication Hydra, misunderstanding Hydra. Reski electronic media, print media, IC Congress, party, the Yao, speculation, Topse, Masi, Topida Nava, and the press case in option. Lumina, we have CCG leadership, Sri Bhattes Arnas, Jairam Ramesi, and Wari Sanazare, we have to Honorable CLP member of the Saribu, Wari Sanazare, Aduna, the President located Wari Sanazare, and when two ideal grievances in seats, must communicate or whatever misunderstanding like Karimta Litre, seriously Yukta, phone I communicate Wari to Homazare, taking advice from Sri Rahulji. Dr. Charan Jairam Ramesi, and Saribu Bizi. I'm very much in the Congress Party, I would say. Thank you very much. Understanding, I would be to the party or organization differences. I thought, Madubi Matanga. Say, for example, I see a Queen of Vice President Administration, Queen of Purambani. I say, Kudamina, President Mangal, by that, the Kangamji, Matandaki, Tin Hockey, the Yakuki, Ladiva, Obinas, Lady Patamati, Okin, Gilokin Chan. I do not have devoted much of my time for the party organization. Madugi, recognition, due recognition, I have done. Madu Bibi the Mahayutari. I know lots of money. Madu port to Adu misunderstanding and Madu who I have. For example, I would be given due recognition and when I saw provided. Thank you. Thank you. Ideality. Ideality.
Ang party pa ito. Ang madumagti hujik ako'y president ka kaya haida ko kaya late. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯪꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ I give it happily and Hyder. It's up to the president to take it all of that. President Madu Yahweh to the party president elected. I get the election gets in Manila is a candidate to relief of you, Hyder. I can start speaking. Good afternoon, everybody. And the colleague, Sri Dr. Ratanji, Vice President MPCC, and Chairman Media Coordination Committee State. I am President Chari, Jonana, I colleague General Secretary Singh, I give Consider and press in the media. Nasi Manipur Pradesh Congress Committee na Hana Election Commission of Indiana schedule to give up Manipur ki election schedule si phase ani thomna to give and the February tang kuntre adagi amana March ki tang second phase na ngasi Manipur Pradesh Congress Committee na aiba election commission ki schedule to give Manipur ki election se ngasi first phase की schedule से तांग 27 February मसी Sunday ताई मरमदुना मसी अकोगी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की साइड की इलेक्शन कमीशन दा हाइरिबा तांग 28 सिदी क्रिस्टियन सिंगी यामना मरुएबा नुमित कोय मरमदुना हाइरिबा नुमित सी डिफर तौननबा हाइबदी पोस्टपोन तौरकांदा another नुमित अमा लेपिननबा अकोइना ngasi election commission of India da ngasi di request letter ama adugi CM saduna leire aduga ngasi submit tawgani aikoina ngasi tawjari bigi maramdi hanasu NPF na NPF ki honorable president Sri Awangbo ni Waisu ai bani di si Christian singi अखोई सर्च निमित लाइक परमबगी निबिनी अदुना हाइरिबा संडे स्टेज दा तौसी क्रिस्टियन सिंह की ओइना वोटिंग डे से यामने इनकन्वीनियंट निबिनी हाइरिबा लै मरमदुना अखोई गिसु सेम थिंग मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सु फील तवी हाइरिबा निबिदसी क्रिस्टियन सिंह की लाइन चटपा सिनाव सिंह की यामना मरुअबा संडे हाइबा यामना मरुअबा निबिनी अदुना अदेगी बोर्ड थादब निमित ओइ बसे मसी मखोइदा क्रिस्टियन चटपसिंगदा इनकन्वीनियंट ओइगिनी हाइने खलकांदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना इलेक्शन कमीशन दा अकुना फिरे बसी लोरकांदा इवन अकोइगी 27 से दुम नेक्स्ट डे दा 28 दा तौसिया अदुगी अकोइना कंगनबा मतम दे अकोइना पीब नते अदुगा असिगी निमित से संडे दा तादना हाइदना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा ngasi ekoi prepare to loire aduga ngasi submit to jigani thank you for the information ekoi ki PC ki Pradesh election committee ki meeting ekoi hujik chathari aduna thobu matamda shortly ekoi 2-3 days the AICC the list han never put prepare tawri shortly hai tar yam tena thu matam da koi fast phase thonu na ready hoy jare ko yes kungi ujik habi ba same what thada gon mi se Sunday to pamada hai ke no request ma tawduri उनसे स्टेट सीधा कोई पैंडेमिक में मरम मोरेगा अंगाम माजिलों में आम मतलब इतना मरना लेगी एग्जाम मांगा एग्जाम पोर्ट एग्जाम प्री एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम क्या तो बोला कि वो पैरालाइज हो गया अंदर सु एग्जाम मया नहीं इलेक्शन से एग्जाम मया से मतलब प्रोसीडिंग का इतना बात सुन बगी कर रहा खाना भी यो हम भी कहीं जाओगे तो इसे कंप्लेन दो इसे की अफाई अदुगी बी अकोई ना हान आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हाई गए अभी अजुगी कोविड की लाइवा हुजुगी
surge of COVID city अखोई की COVID की positivity है एंगल से मसीदी election commission of India ना अखोई की model code of conduct सी तांगिपान लाउकुत्री की ममांगा election commission ना अखोई की मणिपुर की कैनो से vaccination का फसे मसी फुंगो के first dose जो 50 plus अखोई की किसी खत्ते नहीं है तो का अदगी second dose vaccination से 50% जाऊँगी अदुना इसे weakness of the government मरम अदुना मसीगी लाइबा कुछ थेमने का तो election दसु परीक्षा की वेबआई अदगी हुजी campaign की वेबआई everything see it is due to the failure of the government vaccination fully तब वो है अदगी COVID की ले government तो अपना तब है yes planning ना तब तो जी particular net schedule तो चीज़ तो इन्हें वो किया था तो इसी आया अदू था पर मतलब ना अदू कोई एजेंडा है ताकि इशू हम जो वो रिवर माहिर सिंह इशू से ताकि इस तक बीरो इधर कोविड की दी हम जनरल लोग बोली मसीदी आई कोई खत्ते में डिसाइड तो हुआ रोए मगर दी all party concern लाइक नहीं अदेगी जोंगान बो दी concern department सिंह अदेगी expert सिंह की लाइक बो में हम डिसाइड नहीं we cannot decide alone आई कोई खत्ते में तो यार मगर जो दी इस everybody is concerned मेकुं को दी मक्की नहीं expert सिंह ना अदेगी मसी इलेक्शन तब यानी यारो इन तरह साथ सिंगी मधु इफेक्ट होनी हाई वो कोट पर लेरेगदी मधु अकोई पूरा मक्की जनरल डिसीजन ना माहिता है मियाम ना लोई यागनी सिगी करीबा प्रॉब्लम लाबदी मुझिक्सु अकोई सी पब्लिक मीटिंग तो बिया दी थी इलेक्शन कमीशन ना बिकॉज ऑफ द कोविड अदु तारगदी मसीदी अकोई पूरा मक ओबिए तौदी मरमदी मसीदी अकोई की ओपोजिशन है रूलिंग है पार्टीज है पॉलिटिकल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है लेते अकोई दी एक्सपर्ट्स टीम ना अदेगी कोविड की एक्सपर्ट टीम हायर कोचिंग दी कोई पुनो मुन इन बता ने तो कोई खत्ता अबदी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एक्सपर्ट नते अदुदी कोविड की ओइबा लाखपा कंसर्न ओइबा सिददी कोई पुनो मकी खनरब मतुंग एक्सपर्ट सिन पीबा ओपिनियन दा कोई दिसा कोई इंजर कोई इतना खेलो पे बत्ती अपना हो जाएगी कोई तो करता होगा ना ngasi phong ki batuan tuan manipuri se phong sing amasum thoki ba thawdo wa thok sing degi maru ebe I pau sing khongo saraga manipur top channel gi mekedi gi myam da thamjigi ahan bada police na mafam kya da operation chathari Republic Day Tharam ki mangoina Manipur Police na mangoina Manipur Police na security ki section tharang lokat khiba ga loina mafam kyara thibu hum bi thabak sing leptana sathari Impal West ki additional ASP Operation M Amit ki command makhada District Police Commando kangbu man ngasi ayuk pung taruk lom tabada ko kaithil mayai koi bida thi hum bi thabak sathakre thi hum bi thabak sathaba du da yum maudra rom da lairamba Bail out mari yauna punamiyoi samag yankairom verification sataki adobu mi phaba punba yaukide Impal West ki commando OC pi asawbana lusingba kangbu amana sunga sinung tilpung ohum makhai dagi nung tilpung mariga minute tara fawba khoirambal kaithel gi haw kaithel masang prasan office leramba mapam amasum rupa mahal tanki mapam singda leramba miyoi sing verification ki thabak satakre hain supali atopa pawmana BJP की टिकेट जनवरी की कुनगमंगा की मतुंगदा फेस अनि थोना पांगथोकदरिबि स्टेट असेंबली की जनरल इलेक्शन असिगा मरी लेनना BJP की टिकेट असिगी थासी की कुनगमंगा की मतुंगदा लाउथोकलगा MPCC गिना टिकेट कमिटी की मिफम जनवरी 13 की अयुक पुंग 13 ताबदा कांग्रेस भवन पांगथोकदरि अमरमदा गवर्नमेंट पाइरिबा BJP की ओइना अहानबा तंगक की ओइना जनवरी 15 की मतुंगदा मिरेप ओइगदब सिंगी मिंग लाउथोकलब याय हाइना पनरी अतै पॉलिटिकल पार्टी सिंगी ओइना सु मखोय मखोय की मिरेप सिंग थादोकनबगी सेम साबगी थबक कन सथरी BJP की केंद्र हुमफुदा मिरेप ओइगदब सिंगी सेम साब होबग लोइना अहानबा तंगक की ओइना जनवरी 15 की मतुंगदा लाउथोकलब याय हाइना पनरी अहानबा तंगक की ओइना पांगथोकदरिबसी सयनबा लेतबा पार्टी की MLA लेबा अदुगा इलेक्शन माय पाकबा याबा केंद्र सिंगी ओइना लाउथोकदबनि हारि अनि सुबा तंगकना पार्टी की इंटेंडेंट कैंडिडेट मसिंग यामना लेबसिंग अदुदगी सोइदना माय पाकदबा मियैसिंग खलगा लाउथोकदबनि इंटेंडेंट कैंडिडेट सिंगी मरक्ता क्वेश्चन चेनबा कयासु यावरे हारि अते अतोप पार्टी सिंगसु मखोय मखोय की मिरेप थादोकनबगी मतांगना सेम साबगी थबकन सथनरी
Congress Party की ओइना ngarang January 15 da mirep oina bagi application form lauba madi thajin bagi aroiba numit oikibaga loina application form marfuga nipan laukibagi manungda humdraga nipandi ngarang fawbada application form pisin rakra hari hayang ayuk pung 13 tabla Congress bawon na ticket committee gi mifam famduna form pisin rakkibasing adu kupna yengsingani hari pifam aduda Imphal da station tawduna leiriba AICC की नेशनल लीडर अदुगा मणिपुर की इंचार्ज ओरिबा भक्त शरणदास इलेक्शन ऑब्जर्वर जायराम रमेश MPCC की प्रेसिडेंट एंड लोकेन CWC की मेंबर गैखांगम CLP लीडर ओ इबोबी पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट सिंगसु सरुयाखी हयेंगी मिफमना रिकमेंड तब मिरेब ओइगदब सिंगी लिस्ट अदु सेंट्रल इलेक्शन कमिटी दा थारगा अरोइबोइना थेंगलाबदा इलेक्शन की नोटिफिकेशन थोकदबा निमित फेब्रुवारी अमगी mamangda aroibo oina lauthoklaba yai hairi party asi oina kendra khara da independent candidate mari manga ticket tana ba yauri bani haini supali atopa state gi wangbra thokpa paw khara hana memna thamjagi yamna lebak thiba paw mas oiri kabul gi nongpok thangba saruk da bomb pokhai bada anga ama sikre mari sokre afghanistan gi kunung kabul gi nongpok thangba saruk bagrami district da security gi pickup truck amada bomb pokhai bada yamdrabada angang ama sikre amasum security personnel mari sokre haina Kabul police na phongdokre thaudo adu numit jungba adu waida Bagrami district ki manungsan mafam ama landuna truck adu lakpada road divider amada fumduna thamlamba bomb ama pokhai raki haina police ki spokesman Mobin Khan paumi singda thaba text message amada phongdokhi thaudo adu gamari lena investigation ma sathari ma so asopo singadu manak nakpa hospital ma pukhat ki hainasu mangna phongdokhi amaromdana Punjab ta mikhal gi mangoina na crore nifu henbegi yu drug fagale Punjab ki laklibe assembly mikhal gi damak model code of conduct sana khibegi matungdagi hauju pawbada enforcement team singna lupa crore nifu ga point kuntra ga mathogi yu drug amasum sel fagale haina senior poll officer amana ngasi phongdokre Election Commission na Assembly Mikhal gi matam lakthoki baga loinana January 9 dagi state sida model code of conduct sana bahoki bani Punjab ki Chief Electoral Officer CEO Dr. S. Karuna Raju Naiki model code of conduct sana khibagi matung surveillance team singna hauju fawbada lupa crore kuntra ga 9 point maudraga humdoi gi oigadaba tuan makhal gi drug sing fagale House Power the Lupa Lak Marfuga Matugi Oigaba U liter Lak 2.72 Amadi Sen on the Lupa Lak 14 Su Fogale Haba Wapam Magna Fongdokli Tentang na Topa Pawmana Mezoram that Nupi Botter Masingna Nupa Botter Dagi Listen Kungom Doiga Samriga Maudragani Toy Hele Anova electoral roll gi matung ina Mezoram da nupa boter masing dagi nupi boter masing na lising kungo homdoiga samri ga maudra gani to hele hauju awang nong pokki apun boter masing lak nipan gi lising kuntra gani thoiga samri ga kun ga truk yaure haina ngarang phong khibe state gi final electoral law na uli apun ba boter lak nipan gi lising kuntra go homdoiga samri ga kun ga truk sigi manungda nupi boter masing na lak mari ga lising kun ga nipan ga samri ga yang khai ga mapan ni amasum nupa boter masing na lak mari ga subna gi lising mari ga samapan ga humfu ga tare ni final roll adugi matung ina state sida ahum suba gender category gi boter amata leite hainsu pausna sumakata na phongdorakli amaromdana Sarisgat Samugi attacked Nupi Sire, Sarisgat ki Suraspur district Samugi attacked Sai Kunganitorum Surabi Nupiama Sikrehana, Forest Officer Sunangasi Fongdokre, Divisional Forest Officer PS Bagana Fongdok Pigi Matungina, Taudo Ngarang Suraspur Forest Range ki Manungsanba, Umangama Tokibani, like Hidrabi Nupi Maming Pankar Warka Vihana, Fongdok Laduna, DFO Nahaki, Mark Manak Nakpadalaiba. Goi kundagini maana haiki tanwar ngarang umangduda singsan basatpada samuadura attack torakhibani amadi maduda maha kudak siki maki mungda kudak weba mating oina lupa lising kun manga pikre na phongdoladuna DFO na haiki government ki scheme matung ina wat horiba lupa lakh 5.75 ki compensation ki senfam su darkar oiba formality sing loeraba matung na firagani hainasu pausna su makata na phongdorakli